Upah jengi upah abne utrai jokimet sim utrai jongkam yang memiliki lem kokrat yang ikum kebalam nak katakan dikasih kebakam kerpan ya kaba kejele thau puram na kabanta i pastor jongi pastor SL pale akaji terkam ki jongi ya kaba pendet ya kaji tre ke jongi nado pastang patado kabakut ya ayu ya mengokrat nama kejelekan lem ke jong me kamtam ya i akaji terkam ke jongi sipun ke kendop le keji ya akaji menti ke jongi Haram sebelah ino kedekat lem
hai bala berpendet haga jadi day pat kabalan pat gates kam kerat berkumjuru ke distrik presbytery bat sinor kumjuru hoi atrai ingin kam pamenelam kumjuru haga segi por ke barangwan kumjuru menaikkan kuih aku ini yo imet ibakaj ibakya ya iban la iban tre susu ikakam ke jomega pada imnosa aku ni asla kinda hoj ke tre kam kadon lo jong upot kadon ke bosong thaj kadon ke bagi dan tre kat bagi dan tre ikakam kum ta ngib siop lai kene kum pastor berpenpai te kesina haji tre kam jong i le song thaj andre kakam ke jong i na krau yang bantrai yang sem bujuru hapo jong kapalan markata trai na ye kerku ye i bari ke yang sem ke jui ha ke por ban sawan kum juru dor kat le bokra ke por aku mi i bokra ni ko pailang jong kapalan ke bagi wan kum ne ko pailang ke ko jong kapalan aga bang wan ban aingu yang berkuran lembah kini kecil ai keberit kecil mereka tracker ko pun kentang yaki aga balang gala berpedon kam hakino kino ke benta kapa kasnurka kumjuru try langkar ko ki kam ki jam aga bangina yo lat kantam aja ke kam ke jome aga badana khamat ko kerat kumba tumsan cerman ni lapusnya ya kebagi yang kita joki kemat aku bagi citra joki dengan yang kebakentang kecoba try kan pun kecil mereka kata try dan kalau ini kami we dekat joki pala aku bagi semua try yang joki kan aku bagi teh yang kebakentang kecoba karena ke burom ya kepalang berkantam yang berumur ini cuma try kerku ya iwe kti bola dot se ke kam ko jobe berkum jor kamtam kerkui ke bensin bangin don kata ke bensin ko ba kam ai bang ibu pedian kamtam ni kerku ke jim ke jogi memang dikasih don kan na try ke dikasih ya ke syakri ke jogi ya be adu ko ko tukan ai ti be akata just presipan amen Jok yaki wa kisamla yang iku re i kijingwan ki wa pencho yaki jingu cepat kat yang i sama kijingwa blau kan ku yupi man roy be kijingwa ba kijing sekri yukonda da ga di pot use kat balance au i kijing penbana teman-teman Jerman kini kijing penbana bilang kebanyakan ki jingayu o ki program. Jadi jingayu belum yang ketiga aku dah lihat mana kami. Pondrik sangat yang sepak lebam bukan. Pond mission cilejar. Kami di Cipau lejar. Kijing siapa cispa. Usuk nangkong cispa. Pond sunat arbawi lejar sangat maka. Kadang sini nak bentar pond yang mendikat pelajar aspa sangat maka. Aku ni after itu, kini gua pemeran tu, gua dah kini yang boleh dia juga. Performation saya jalan pau, kau ini gua cakap saya jalan bus pak di pau, kau pun sunat kapsul jalan bus pak kan pau kan, kerana sini nak bentar kau pun nayu mani, apa yang menjadi yang sepak kan. Antara tinggal ni orang udah lumah ni dia boleh mantu sobab sama jalan lepas kan. Jadi program kerana saat nak bentar yang kita ambil kan tu yang dah tiang macam ni. Ka program jinga singin thai di luar jinga sing yang meja risisha tala jinga sing samla ka dibit dan yo kan kelar ke program yang ka penerbangan situ. Jadi jinga sing jung sum iu man ni hayung yang kan kasus ni puredwai Mrs. Lila Spring special number Miss Dala Dakar Nongsulok Mustakan Bor Bali ha soon be kijing senyum mangjung yang Malaysia Dakar uli duai Mrs. Empress Lamri
special number Monjur semua nong selok Master Rowell Kendrian asumsi kijing senyum mahayung yang karibil kal pura duai Mrs. Tiang Pakama special number Master Dabiang Lato nong selok Reverend KS Shelah jaga program ketika tiawam ni kami hakwi tering when we getting say temperance yung getting say kentai ini getting say temperance manga yung ka Mrs. Sumar Talam hetan ko yaw tinong kelam Mr. Marcel Dekar pada kami akhir kami simulang program mit balang yung Mr. Henry Rembah pada kami terik when getting say nyelam pada kan getting say nyelam Depan masa kecil saya mintai, kok kecil ngelap yang saya lap komiti, kau ini kisah komiti yang kecil saya mintai, jadi loman kau yau, report nyau ji, bernong ngelap, akan diambil Reverend B Hongla. Tak kami kat sutrik kami singkhodin, yang kecil saya selok, yang kecil saya sama, uman kayu yang kemis, ida keluar Bali, non selok, Miss Isabella Dakar. Pada kakak santorik kami sini saja, kami bikin sejuai, kami cuma di barbor ini yang mana kapur nyauji. Pada kan lu tarik kesintrai, di programan kami nyauji step, kami bikin sejena, mereka cipauji, mereka ciuji, membikin sejuai yang berbalang, kata apa, kami bikin sejuai yang ke Nartian District, bahkan ini bikin sejuai yang ke District Uman Bahaga Balang. Kita muratul. Kami ada kod yang diperamai buruk. Kikon yang kebalang, kita tajam buruk kat kuih wilayah. Jadi kita senyelap wujud perman cisin yang ke distrik Nartian. Tekan terkejing itu, nak kita dalam yang iburuk. Usia wilayah jadi kita sen kita ada kod dari distrik. Kuman kebalang muratul. Jika programan kami ya, kena dulu kita kelam. Ada port Hawaji step, kelam Dimitras. Harduki pada kapur ciwiji nak pasni unong kelam Reverend dan yang nongela Reverend JM 60 kijing senyum akan ditia kuwan mangkane hasun kijing senyum mangyung yang bermis marki paya Bali nong kelam pura duai Mrs. Bethel Dhar special number Miss Pelang Kapawa nong selok teman besan F. Luhui. Pada sunbi kijing senyum uman gayung yang karibha nongrum pura duai baiklah bakalan pura duai pura duai Mrs. Lani Lamciam. Special number Miss Finish Chadam nong selok Mr. Elias Ruslem Lembak Balang. Jaga jing senyum asunsi dapat tek memjing senyum asunsi. Jaga program jing senyum samlah kita yawan atau yang Mr. Defender dah dapat manggi di bawah jing senyum lah. Jing senyum lah atau pocuji atau jing senyum samlah lagi biar program yang Mr. Defender Dhar dan dan talai yang tak jisingin thai dan gini dia but kita boleh terbelang kalau terkejut itu ciuji yang berbalang ini program yang berbalang untuk dijamin kamju yang tiang rohia Tegam tu dia senyap kecil benar juga berdaga program yang berbalang buat kecil senyap dah kini kepora cua goyo ye ki benta ki program ki wobot ki wopendek ya kini kecalmi ye so na ke jingruai ko pan chid ko chispa ni pau kundi ke jingruai ko chispa ni pau kundi apet ki mat tengah ban yo I ka burom ke kitin jong ni kan sia ban la apet ki mat jong dan yo ika
Rapsnya tut kerja ukulap ibarat kamu nimut aktif kering kamu geraman emotion ka dan ni rapsnya ulung imsi ugi ukulap makam kenika por ketika janmit secisi ni kublai waro lang we have the pastor kita manusia kita kat ke komiti balang imam bay manpa kita dulu pat waro kat di lang human and kim to ki kon ka balang ki em no itu ada ki lang wi siap itu play lang ipi waro akan ni kapur waro darap ya yang bahang yang miati baki la dia ongi kam kita kat ke komiti tentang panggil pemberian dia doa ya istri dia doa ya mengatur kat puye menye ni kesni. But I will point out ketika kesni penkemu kayaknya ya kau ini ki story dan ni jingi tu kena kumbu wahai ku orang hikayat. Kau ke story kau antara dekat ni dia pulai kita ni ki student ki kena school murim kenu kita. Kau kita last lesson. Kau ke story dan ni kecing itu kena dan ni keporong kau ke last lesson dan ni kalau nong kau kadu kau pun kenu hipori wajak maga Jerman ni ke France we nagi nong hikayah kau we ni ke school kau ke boda dia ke Jerman kau ke Jerman wajak maga dah kini ke thang pada tu nong hikayah ke ke France. They want sindat ke order, want naduk mustaq kesini, menjauh di hikayah ke sekolah, wahak hikayah ke ketin France, ketin Jerman dok di dekat ketin France. Dan ini dah penengok ke kena sekolah warok orang ke dekat port, ni bah, waktu menghikayah macam riam bahau macam mana, ni hak ke kesini, riam bahau, riam miat. Penwandu the den kita the sub cuti the sub isut but penengok ke kini kena ila pumino ke riam kan teh the hete kana wiki maganita kan last lesson lani kanang ko khadu chimi pi mentu kesni nadu ustad kesni chim dia tene tidak dekat bentar ke siau burom ya kata kesni ko khadu sab denyu ye pergi jingriam ki miat ki yusuf kani penkenmu ke ngala ilan ne kesni snyau rap kerpang rap snyau emkam ke bo pen pho pen phen cucu ke jing chakri bla ki ni da bo penyu ilan bakar riam ka bai kau ya kemeni hakawa mentu kesni iwong hakawa kalian snyau wong Nya cendu pastoran remote ka kanta. Ni tang kecing ya kublai dan hi ini. Ndai pastor kadang chat yang namu. Ngatharai cengai ni. Ni bha iyu ini, ichno ini ka balang ini. Mladi uchogi to wan to kam ki to wan yu ombo ki pastor ki kre ko ka tu kan ni. Ndai mana kut ka po yi kulai na. Tas nyau komen wa atau kalian yu ombo pastor da slam de kre ka balang. Lambat kerana kamu itu ini pasal Senin, pastor. Lepas pasal tu ni Senin, pastor dah cakri ke kepala lagi. But
kawin ni was nyau pen khat yang semen hakini ki jing sakri do pastor alam ni ausan tu digisna ngam ju kan mo pastor thu ko wila ka program ka wala mo ikam ka ba la ni ko dia penbagi apa ke district ko la kam ju men ko wila ka program la da ong ka sakramen jing penbaptis la ni ki program ki mo pher ko to penda pastor mulai ka ku sakhiap yo yêu ôi các bạn gặp hạt một trách cô kia cầu yêu vấn đề đi vào comment đi vào số lên iwan đi chỉnh bình thường lain baik di program tak haduk kan dekat letna senyau và menpendapi dekat ching senyau comment pada ke chingim yang yang ngabat kam kit khot ke komiti balang lejan sakhi kan ni wo pastor mau beli lagi pastor waga komiti balang yes yang tu jimot bahai. Mungkin ni kawin lah kapur mawang ton ya senyau si lani ya niang ya penyu kawar. Kawar rock kipor ni cang ya komiti. Pastor man yo wa em mesin kecing jendut kecing lului kecing sida ko em. Kata em penyu iman ka kenuksa ko bahkan. Jangan kamu temenusan bagi warok juga yang ya kerelang ni kekam kuda mana teruksa kuda. Awang itu kam tu pastor tende itu kam ten ju ong i cengampi lebih opor. Lima kemen kat ibu perbagi. Like setang ibu DM nak ki program ki udah debu lupa. Daun desni desiam daun pun kapur. Pastor yang kami lagi kami terlebih baik cerita lebih penting kita. Yo pastor man emunan mesin bukan. Jadi dah senyau om ni kesni bukan kulai yo senyau kamu nak umi ni yo senyau kiai dekat. Senyau ten hawalung mesin senyau kau jub yo mana. Ni dah wajan hakating yo yang ngas. Nanti tarai orang ni yo orang nyajang yo pastor kamu jadi. Ramnya kita wan mu yo pastor ki kamu yo ni ba pastor yo sekian tu lalu stang de chiu ke kam sekriu yo ke kam tu de chiu de ki wan tu ko lalu stang de chiu ni ke kam fa mu pastor sekri hak yo ke kam ko bulai u ka balang ke sinap prestri de pensinya kau lalu MHI cekri aku. Pendebok ia lebih jauh ke program ko dah senia ko dah pen oh ten pastor mau siap happy ten jual kapur kawa hak ketin keteli hak kelam na pergi yang kam kita mensan kita pak ke komiti lah ni human kam kita tuan negah mentu ye ni benda ka balang borok ni mau siap happy ten jebol kam yak nyumi em benda ten tak ni knyum ni pi tak dia storm siapa paham bu ikiba eu kutki eu ke kesni uman ke kesni kawaman da mi ni ya kenu ya silender kecil yang ni oh kam yang kecil sekali pastor kesinap ke bu kuwa tok chong thai napi kakam ke snap kerta kamu dua itu besar em kapur ko dah tok ko em kapur ko tok chong thai na madang yo ide ong kam ke balang tuang cepu tok chong pastor ne ha ile yu dang biang ten ba nei kam kom pelai kam ni pesinot uncak kakam te em ga kapur ko pencong no em kapur ko dah tok dan ni lekat pela nak sekarang pastor ada chong ile Dengan kamu ini MPU, saya ini MPU kecenong kata apa balang, nadong sedang MPU. Terai sibul di benda, udah we lang ni PWI cirok, haki wan ki kam haki jeng sekali. Lada haiwan dah hemit, hai senyau dah sengi, dah haiwan buat report. Bak nagaliang kau bak nagaliang kau kam kepalang pakit kot ke komiti warani. Ikut bakul yang dua yang mulai. Dan ia cucu pi akan met kepan ko chat ko kia. Dan ia pi akan mesin cekri.
udang ye piulai sakma buat haperdi udara he kata dan ye pi uman kecing tengen kecing cengan bak kenuksa ko bah ye iwaro ngangkat ikon kepala ngatarai nongoro i de yu hi ya kenuksa ko hatam ko postoran kenuksa ko hatam ko yo lembah kecing long cuman ko dan di daw yu ong daw usak kenu ka kecing em i ya ki pastor dan ye ya kenuksa ngamcukan mo pastor em wan riwan hidup sai wo hadin wo ang sis yusi nei tarai woro ya sakilang pi uang o ki woro ki pastor le woro ki cingem ko sekri ya kamala de ya kenuksa ko bahkan de in chimi ya ki kenuksa ko bahkan pastor ko yu uman ki kenuksa lang yarat yang ya pi woro na ko im ubut ya ketika tuti ko de ju yalam ni kam kamalang hagi ni lip hausan teli kesna but iyo pastor la udang ya ptedi ke jing chakri wala da to chong thai la ke chakri yo la kamu ang upol se ke Filipi kalau nong yanga ka ban im kalau kres banyak kalau ke jing ta ngangai pastor em tadi ke sinyal kamu upol sinyal kat padang em Sakri yo belah, but mantekut kecingin lain dengan kota. Yo ya kabuba ucong hakatau ko udah pengkaya. Dan belau kerkui pi pastor, baru belau yalam ya kecing yang pi. But klan demelin nak ya kayung kesem ke yang pastor. Kemudian mereka bu, ni haju ong ketin kecing cok yang pa, to em kemandai ko kecana di. Lengkap teh ni tersiap wong kecing kublai la ya kebayang kayung kesem ikon kemudian kecambor lang yung pastor kemudian ibu lang yung pastor wong yu pertulun ni kakam yung kecing sekali hadu ukut yung ketika por mereka manganya la yung lutiwa nangyay tempi ya kecing kecambor kecing irap yung pastor yung nang yi cucu ukre kan ukunda dan yupiang upansa haslah yang kada patah. Takini dalam kikintin tu kecap nyo kentin ore sibon pastor ong handai lai tang ko widan ko pun ko dari wong ublau ko kuwi pastor lengkap ya yung kesem ki api waro padu nang epi chai kia udang epi ucekri penemburom yu kat kisni ki po ki wadang yupiang kunda pansa haslah kali patah udang ye lang pi ko ikam ko komiti balang bagi komiti ko per pat ladang to ceduk ki district ki presidi pat ki tuan la ki kat kam kecinca yang ko dah ini po ko do pastor setiap hari wan sekmat kam katak yang kecing burong na kalian kabalang emi kicing penkre ki mo ki setiap hari pastor sak kenu kami mantu pat kam cu la ya kecing isnya mah ko man dekat pisah ko sekretari pun menawan wan kita waro ini dah ini pun nasya mah ko di sekretari mo ra ko to komento ini pun baru pure la ya ka i ka pastor badai wakarpat lang i kam ka balang ki kon ka balang waro dan di mensan ki pastor ki ramba balang ki kon yang balang waro kat ki emlang tu ini kam kata yang kecing burung bat kecing kuplai itu pastor kat badang yang ini ki cing siapa ini lah tempat cuaca sekali cuaca wo ibu deh wo ketika main itu kamu tahu ini kamu biasanya ada tahu ada yang Nartian Presbyterian Church of India. To our beloved pastor, you have served the Lord with gladness, tirelessly, faithfully,
and with great compassion for his flock. In recognition of his dedication, unconditional commitment, passion, and contribution to the church, the Natian Presbyterian Church Modoc is pleased to confer this token of appreciation to Reverend H.L. Pali for serving as a pastor in charge in the church from 11th October 1990 as a pro-pastor and from 13th March 1993 till the 1st of November 2025 as a pastor. Thank you for having the heart of a servant leader, for teaching us as we grow in relationship with Jesus, our Lord and Savior. As you retire from serving in the church, may the Lord guide your heart, mind, and spirit, and may you receive 100-fold blessing in every area of your life, spiritually, emotionally, mentally, and physically. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. 2 Timothy chapter 4, 7-8. Vice Chairman, Natian Presbyterian Church, Dimension Exchange Church, and Secretary, Natian Presbyterian Church, Dimension Adi Saria. Berkat meeting is yang terlibat wajah. Kahini pun kodi pastor yang bagi pediang ya kami kacing kam kadang ya kacing sak temu ko rapan siau i de kacing pugai kacing spell ke muskat kali balang de kam kadang ya sak temu kani api pastor blau por kui pi nang i pi ko ko cai ko kia tang ye bi chakri kam kadang mo Kamjo lah ini, kamjo lah nak kalian kebalang yang ketika dak yang kecil, burom yang postot, dia nak senyang tang kecak kecil berkian tam lepas aja jangan postot, siapa postot, dah lepas. Dah harga ni keporo, jangan katang yen nang ikan ni bahasa tu ini kalian kecil senjata, pat kamjo nak kecil sen. Samla em ki kecing isiang makila kamu lang ye ni pastor te ilu ye ten ye ni yo kontek ke ke ha do wan ni sen ta berpa de pi ka ko chwa ni spell chwa ke Presbyterian Church of India. High Reverend H.L. Pali, Jingiseng Gente, Balang Presbyterian Nadiang, West Chancha Hill District, Meghalaya. Mato, Tulong Shur, Wat Shepting, Matthias Katsau Nadong, the Kot Arpayo. Pila Shakri, Yo Dry, the Hagachimkamen. Kubale Shibun. Naga benta kacing syakli bahak ucang pi. Bat pi layai le shibenter ban yaro yau blay.
ha ka jing ye ha ka jing shisha ka jing sngur ka jing lui bat ka jing snorian blay un ka khu yupi pastor da ka jing ye bat ka jing snorian na ka jing singate Chairperson Mrs. Nika Payaruklan, Secretary Mrs. Sumaraki Talang. Ini porko sa kejin sa samla sa mga iwan. Baka jingsen samla balang presiden artiang ai kami kum kadak jong kajing singu bat puram ya kajing sekri jong Reverend H.L. Kali kum i pastor jong kabalang i balatrei kabalang haki live santal diki snam bat iladom lang bat ka jingsen samla jong kabalang haki babon ki benta jong kajing sekri ya ka mu benra boleh unang the jingkurku yapi bandang roy kerhai hakiliang paro pi pim lajid nga hanrei nga lajid yapi ban ngala thung yapi bapin yo yaile bat seiso bat ba so topi un yo yaile yo lisan drone. Siapa aja? Dalam tu dah yo, orang jing soal kata jing siapa orang boleh beri jing siapa ki usah kenu nado ka balang yo lo beri ke jing senjukai ke jing sesanya kan tu. Dah ni po cucu kam kata yang ke jing siapa orang yo pasal nak lihat ke jing sesanya kan pergi ke jing roh kerpang dan ke kuaya tekuk ikip siapa. Hadir betul kena kecengruai kerpang nak kecing samla lagi kekuayan jangan kuai iu apostol lah mau apostol lah mau iu kat bukan lagi kentin ini pun hadir betul kena samla dua.
Hello,
Ini kentin ini kecingkam lengkap untuk pastor ini, pastor balik terdapat pastor siapa. Saya akan ikut bos Tinusan Serman Umah belai kerja Jinseng ke kandung Hari ini sekerilang ini Hari ini gila Lewat santri Islam Patkan juk di orang syariah kebalang Kita nusan Baru pat kirang bak balang Kepada Sim yang kini kepor ke kerpang ke kodong Aku saat jingkenmu bagi negeri Tuanga kamu sekri kentang Apa diam ki kamu kekenun Kini dukhat yang kebalang Kiman bayi, kiman pak, kan kenru Kan kena barok Hagi dilai prosang tilik Islam Hagi jinaluti Kaya kamu sekri Utlot buduna kentang Hanya nengkong namsa Hagi kepoh Eko play pifaro ay pertu ng pagiging natin Jesus Christ. Nagalyang ko nga personally how berkat igni kajing sukri yung na hagajing aluti yung na kinikilip o samtil Islam. Igitham migilong ikimadan kung alanti o tending kat ang perti yung kajing tukjing karman. Handai nengkong nang sak buang kematan lah. Kamu thung de chiu yo em ringkat pelai aku ji sukri kau khen yo ngam milih thalai dai nganang temu lekat i ginong sari yo lebaran kirala sakmat yo pelai hai ni em di tang wi la ngadang temu sa ai gawi ke friend do ka ba mai ti manusan di yung di konflik ti yo ki Ibu rela sekemat jong pelai. Haka tu kepo dang em gedi gimana rim. Ini dia cam languki. Ternyata dah makan musa ki. Ia kecing em yang ki. Haka tu kepo pada lagi dengan selamat hal. Batka ni teman ikam ni. Haka ni kepo agam orang itu nusan rambak yang kebalang. Haka bikir yang kamu orang lo sengaja kamu dah penrok orang bentah yang ia kecing long kecing man kuyong hanai nga sipon kecing plot kecing juna kecing bombiang ha kecing sakri kuyong ipi kam kabalang hai ni hanar tu pada ki balang tu em po ke distrik hapo yang ka perstri baru sinat nete dah ha kini po cimoi kini kepu ha ko pisnya pi ki khon yang kabalang Nei benta kalian yang ngasnya ikut lagi kerpang. Nei benta kipara nong seri, kinong yalam kinong seri yang kebalang. Kita nusan kiran pak balang. Nei benta kajian lain bisa kurang. Nei benta kamu yang konrar. Hakan dikecik sukri. Apo lagi jong kabalang yang ini. Kamu orang itu nusan. Nei benta akan dikecik sukri yang malai pausan yang Islam. Dan kenu yang kesinat kurim kurang orang yang kesinat mem ketiga sinat mini kesinat segi lende kesinat pedang hanya orang baik kan KJP sinat taite menjumlin dalai da orden yang haita ya pelanggan bro agak presbiteri cela haplai lembah yang kecilong mau surah Hak tu kepor di sukai dan kian di surau ngadang berusaha. Bagi itu kita pastor do orden dan emla adalah cepat yang pelai. Usaha jika muinga yang dikat anggut usaha orden antara hak palang presiden palang wan broy. Hanya dah emla berdiri i kadar kita lain negeri keselamatan. Dengan siang ulah di engai cai terang, memet ku kuat ukian. Kamu rekanai cuci-cuci. Nado usitrik yang dimunai November. Dang lain dia, dang akan dikasih go kendi. Buat prasli. Kasih nak debuk dengan contek tu.
hai perdi udang senyap wak ma udang perkat orang le suau chong thai handai ke por ke jibu pat yang kesidat de bo kerpang em kam chong thai te ke to ke jing pun kan muai nga miu lin te lai ye ke di ke jing man i te ne di pon ne di da ke ri bat nuk kong nang cha sna di mu di bat ka wa ke jing ai ngo ba ke jing sil khublai pi ke balang ko pi da ye le do yak pi met pan si ne benta ke jing maya yang pi na mi di usu berliang nadu ki para nang sari yang kabalang kita nusan kiran apalang ki mencuba bat ki wakat ni ki pas 40% aga jing syukri ya kabalang ke yang Yesus ya ke jing lai ti ya ka timbok ke yang i ke jing trek lang ke yang i nga teteng khat nga bon pun mbo na ki put ki budia nga mana tu ko wi put pat ka te to ko e sap lai nga em ke te jing berkhat dewi tuan kemudian straight forward caprang baik ni lentang ke jingha ke yang penrat dan ke balang ke yang Yesus dan di dalam di dalam kublai sipon di pi kinau sarai yang balang kublai sipon kambiu nan mentah kiban baik kuilek sitom ha ku ingai ke jing kerjaan ha juru komputer ia ke jing yang pi barok ia kecing mensen dia lah, ia pi kaya pi lah, ngam cukup paling tenting kat, ngam biu le kat kam kecing, tua kecing anur dia pi, kam kiman bay, nesnya bah hampu itu. Bat kam juga nak liang yang ikan ru yang kepala. Jadi kita kecing wah ke congratulation, ia kita kecing wah ke penyetok yang kecing sangkai, bikin tin orang senyap tuan penjam. Nekat orang imasnya memang teh. Karena dia dah masnya ikut lagi kon kendrula. Ia gitu kentin jiwai, babi kentin. Tu ia gitu momentu. Ya baru kita start jengkemu. Kau ngambil nomor lalu. Light ha kau ukur no kejingring bat dunia nusir. Karena dia dah kublai sibuk. Sebelah sejauh biusu berliang. Ya ketak kau peniu burung dia untuk peniu burung dia ngau ngam kuat bante toh yo pula umbiu yo di tahun di kangat yo toh ada donor yang hai picture po semester te kublai sibon ipi kidong sare kublai sibon ipi kiman bay kublai sibon ipi ikan sangla bat hapore iki dikinti pat iki jingki momentu usaha jingkenmu ulai pun berdoa ke balang. Kamu orang itu nusan itu kini kecing sangkat juga. Kemudian officially terbang. Ia kecing sangkat MD ke kamram ni bertahu orang kau postol lagi. Hanya nama dia kau postol. Tanda kutno kecing kerek kam juga. Hanya di berdoa sini. Officially lemah borok. Hanya kecing ada borok terbang duit kan. Negara balang juga. Ini anak dia. Tapi mau hidup sini, kamu orang orang contai, kamu yang menjadi sekri ulama yang menjadi contai. Orang orang sensitif dan kekang berhai, habis jadi sekri. Bangpun, kelamnya kita sesuai. Tengah negara yang kita masnya, buat mana? Ukur ia gaji kerek dan kota kamu kontra. Dan kebentar dengan boleh ini lupa. Nga mengkuat contai kesidat boga hadir kalian dia nga kuat lali mi bau penyumat igi man bay igi man ba hagun berukam kembi tip dan tipi teteto negalian dia nga kamu sekali ukian yang pra relam dia hagi di la proses la proses di Islam dan dia hak ada por yang berdiri rosak cingkemu. Belah berdoa bi, berdoa pi kebalan. Ya kiman bay, kinau sari, kisamla, bagi kon ruwa. Hak yo kecing lai baik kecing maya, kecing nang siteli. Kan tamu tei ini kijung bukan tamu yang lain. Kemudian samu wit witara
kami kon di kebalang nadu kinong yalam kinong sore at kingan bay kiman pa kikon kendru at kikon kenang dengan buah Muslim hagan bol kublai sikisi kublai kuku dok ipi para kumpai lang balang nadu kinong sore nadu kiman bay at nadu kikon kendru dok lan sebrang karena ada ipi dukun sai hagan selamat ke sipo dari gambadak yang berisi buram ipi hagan diga or haumi ciben madawan ia kena kecil sen ku pendek ia kena po tengah kuat kuat semai pi ke balam kat kamoyo la sejum cita sejum sak em kecil semai pi kecil bang kecil di bab pun cuba ia bang di dah jum sai dan em siapa kecil semua tuai lengkap ku kejap tersini Chairman, mulai pendek di sentuhan, pada hari di sentuhan, siapa tujuh yang kami dikat kalau tujuh, hatta yang sahih, hatta, jadi itu penting prinsip tulisan yang ini kecil, elak pilih kau, berapa kau, ni benda berapa, amin. Kumulai semua pastor yang penting terkumpul yang penting yang CPI kalau dalam warok kawin ada kejisan mentah kejisan sana bagi hilang warok ibu kumulai semua yang kiku dia itu pendat lambai ketika or kijing ruai kijing ro kijing isyawa kat pergi ulai hadir por man kikadah usahkan moy ini warok kat kamu dong tu ngajaran lalu pastor chautan ni chautan tu kamu pastor tu officially nak kamu pastor yang bersinan chautan mereka nam pastor yang ni kecerita bagi kamu yang kita ni kamu mulai nang iwi kamu chat rukia dah ini pun kamu dah pendap hilang warok ada kecing kemen kecing pun ujok pendap dekat sini ada kecing hilang yang kena membaik wani betul i pelada emlang i atau yo i ka peneng tu sopo kamen pelada emlang i yo i ka la kam ni bien hapo ka yung ko kencang tu ilo kamen chua kon wai bu i ka ni kecing kerpat i waro ki kon ka barang klen diwan tadi no wa ka ni kecing sen kerpat chua ki khot ka komiti balang rangkap pastor en mihala ji chandori ko bu nei te ki khot yang kecing sen dan boleh kecil sama, koso kikuaya, bat kosan yang warok kipat yang kebalangkat kian lang mentu ini kuah ini cendur lang ini warok, lepas kerja kita cendur yang mana kecil sah kenmo, tasnya mai kenmo hadir rawani, bahkan juga mendekut pastor ceyum, tasnya mai seorang warok ini bentar, kemudian tercua penuai yang kita report kerpat itu mensan lohut. Wah, buat kecing dua ibu berai, korku kordo ibu pastor bagi iwarok lang bagi jitu bagi ibu pendek agar dikepot dekat bagi urusan sama ibu tuan. Tadui. Kumning yang menjadi awal lebu panj ni bapne. Belum terang kita terus im kita belum mulai kabinet terang berkenaan studio. Hari jami raj sebagai dalam polri yang berkoi ke yang berkentang ke jamaah. Ia penpau jas ngamu bakrau bikin raj subi. Ia bermeri lu sumar ini sini tayo kipor berinyo. Ia biar along ko bagi long muda. Tentang raj subi kini kalau sini bakrau sini berkentang ke jamaah. Kalau orang sini bersaaj kan mau itu apalah tujuh pastor kan raj subi. Ia apalah kali apa kendaraan buram berkoburam itu kan raj subi. Nah, tentang urusan Thai negara kam jumbo, kumtakan raji subi ingin duai mereka dan kapol dan khagat dan kapol banyak, dan kapol bantrai dan kapol macam Thai. Kumtakan ini kalau jibo bayi borenti kita macam long kita ini macam kita beri waspada jadi kendau. Kumtakan raji subi ini duai kerpang ini mana tahu pastor jadi subi balai jadi cekri, jika balang kerja mereka jadi pesperi kumju kesana balai kesana kisna. Apa deh kini dia dan di jumpa raji subi itu rangka baru raja sebagai orang pendek pada itu super kecing kemen. Kumtakan raja pengen dua ibu baru rangka baru walau sampai dengan kamru raja sebagai itu nong ayu kemen bakoi kekia
ayu gubi ka bo bitin chapang hantan lapan ayu jing sekri bawakan kan raja sepinam tak rom macam tunai kan mau i long i ka sem macam tunai ayu kemer pokoi ka khia hantan lapan pen i duk sai gi wei pak raja sepinam ba jing long i im jing long i long sem ki raja sub i kini baro ya borom gi ro asmi kan raja sepin duduk di sesa lagi ya ban ai memento di sesa tebal balangi jame baro ke wei kini kita tak kini ais no bahagi baritam rekan raja pin juai me min ai kini ais no bahagi kita me no me ublai min ai ki so bhai bukan raja supin hantan laban imiwan bodi ban dia ro bi sigi porjin im bitu kuntakan raja supin cimti ko tang ya baro cepet kini ko por ko boram gi ro ni ais me tu cimti ji duai jini ko por ini baru pan me ji sun jini amen. Syukur dengan sama budaya lama ini sudah mungkin kecentuai ke kampung bukan kencang lama kemana. Ada puai kaput seupan waino ikajing syakri kami akan ikan bit. Dekam tersa cisin kubulai waro lang ki wadaya wan sekali ikajing syakri nadu ki temansan ki kat komiti balang kampung pastor ki yukasan pastor. Ya waro ki mantai mampa ki kenu waro ki amlang kan por lau por kui lamba ke jing em ki ha kan ka por yemi ini lagi jimut ci perkat ki yai kan mui unang yai bot ban yai le ki mon ku ku ko unang yai bot ila e luksa ko ha ko pastor ju ya lam ni dene penuai no ki jing chakri ka por ko so lang ne jing wai ko dis pa anru Pak Hadin tidak kena kecing luar yang mampu di tulisan Epson cari pelagi kena kecing terkuat kecing luar boleh sepan lagi uti subelayam jing ketuk cengaban pendam unong yang lamru mauhi ban lam yang syaneng syakri terus siapa yang lam yang luar kena kecing luar boleh sepan